Turavuze ku ijambo ry'Imana iyo rije ritagaruka ridakoze. Tulisema kwamba neno la Mungu likikuja harudi nyuma bila kufanya kitu. Turavuze ku bijanye n'ijwi rya Shetani. Tulisema kuhusu sauti ya Shetani. Ukuntu murimenya. Gisi mnaweza mkaijua. Yuko rigukekeranyisha ivyo usanzwe uzi. Ya kuwa linakutia mashaka katika mambo na kutani unajua. Likubahura gukora ico waruzi ko ari kibi. Linatuma kutokelezea kufanya chakula jua kwamba ni kibaya. Ndio likwemeza ngo asambana n'abandi barabikora. Ndio nakubalisha tizini na wengine wanabifanya. Reka kuja yo bana uzojana ikindi gihe. Acha kwenda utaenda hata wengine wakati. Twaravyize ko. Tulibisoma eko. Twaravitorize kubijanye no na sexe féminin. Tulisoma kuhusu sexe féminin. Twaravuze ko umuntu wa mbere Imana yavuganye nawe yari umugabo. Tulisema kwamba mtu wa kwanza Mungu aliongea naye ilikuwa ni Bwana. Twaravuze ko umuntu wa mbere Shetani yavuganye nawe yari umugore. Mtu wa kwanza aliongea na Shetani alikuwa ni mwanamke. Tuvuga kalite abagore bokorera ko yotuma bagira intsinzi. Tukasema kalite wa kina mama anaweza kutumikia yako ili wawe na ushindi. Nagomba mvuga kantu kamwe ko gukompleta ko Eva yavuganye n'inzoka. Nilikuwa nataka niseme kitu kimoja kakuongezea kuwa Eva alizungumza na nyoka. Ico tebanye naco gishoboye kugusigira trace. Chenye unakawia nacho kinaweza kukuachia trace. Ero ni vyiza ko mutebana n'Imana. Sasa ni vema mkawie pamoja na Mungu. Kandi murabizi lo sexe féminin est tellement sensible cyane no kubijanye n'ijwi ry'Imana. Tena mnajua sexe féminin iko sensible sana kuhusu hata sauti ya Mungu. Le sexe féminin est spirituel plus que le sexe masculin. Le sexe féminin iko kiroho kuliko sexe masculin. Cyane gose. Sana. Cyane gose. Sana. Kuburyo na Yesu kugira ngo agendane natwe bisaba ko twemera kutara abagore biwe. Kugira ngo Yesu agendane natwe. Ili Yesu atembee nasi. Biblia ni umugeni wa Kristo. Biblia ni mama harusi wa Kristo. So Yesu yashimye ko n'ishengero riba feminine. Yesu alipenda hata kanisa sasa liwe feminine. So hariyo avantage nyinshi. Sasa kuna faida za mingi. Iyo bavyize neza bakamenya kubikoresha. Wakibisoma vizuri wanajua kuvitumikisha. Kandi barakaptira cyane message. Tena wanakaptira sana message. Mu buryo kanaka kwa hali fulani. Kandi iyo bakiriye message neza. Tena wakipokea message vizuri. Bayisohora yuzuye. Wanaitoga ikija. Nige bakiriye message imwe y'urubuto basohora ari umwana. Na wakati wapokea message moja mbegu wanamtoa ni mtoto. Then you have to know. Lero mtegezwa kumenya. Mumaze kumenya ivyo. Mukishajua hayo. Byorosha kugendana n'Imana uzi faiblesse na force yawe. Ni pesi kutembea na Mungu ukijua udhaifu wako na nguvu zako. Bali mu bantu badakunda ko abakozi Imana bavuga defo zabo. Kwa watu hawapendi kama watumishi wa Mungu atasema defo zao. Kubera ko bari sensible. Kwa sababu wako sensible. Cyane le sexe féminin est tellement sensible. Sexe féminin iko sensible sana. Ariko baba nje baceceka. Lakini wakiendelea kuikaa kimya. Muzosanga bataronse ivyo bategerezwa kuunguka. Mtakutana hawapati vile wangepaswa kufaidika. Umukozi Imana yubahuka kuvuga direct guca ni prophet y'uberenjo umwumvirizo umugore bigusaba inkomezi kugira ngo bandanye umwumvirizo. Anasema direct hivi ni prophet y'uberenjo ikumsikiliza uko mwanakike na kwamba nguvu ile endelee kumsikiliza. So bituma aba revival. Inatuma pana kuwa revival. Ni wavuga ngo umutamano wa Kathleen Kluman. Ndio wanasema kilema cha Kathleen Kluman wagiye kuri Benny Hill. Kilienda kwa Benny Hill. Numutamana w'umugore. Ni kilemba cha mwanamke. Wagiye ku mugabo. Kilienda kwa Bwana. Kubera ko abandi bagore bariko barisiga tiro. Kwa sababu wengine wakina mama wako wanajipaga tiro, rero bovyuka bokora vyinshi. Wakiamka wanaweza kufanya mambo mengi. Hivi vyote muona abantu bagwa guca. Hivi vyote mnaona watu wanaamka. Umuntu yabigaragaje cyane ubwa mbere yari umugore. Mwenye alionekanisha mara ya kwanza sana ilikuwa ni mwanamke. Kathleen Kluman. Kathleen Kluman. Ari undi yitwa Maria Udwal Water. Kuna mwingine anaitwa Maria Udwal Water. Chari gikoko giteye ubwo. Kilikuwa ni kidudu kinachotia uoga. Imana yamuhamagaye. Mungu alimuita. Aranka kwitaba. Akakataa kuitika. Imana shiramufasha yica umugabo we n'abana be bose batanu. Mungu akamsaidia kaua mume wake na watoto wake wote watano. Mwebwe mugendana n'Imana ibagirira isoni sindamenye ico mwayigize. Ni nyinyi mnatembea na Mungu na wasikia haya sijajua chenye mlimfanya. Just peut-être ni muri hafi yayo kubezo yahevye kuko Imana nzi irahushura. Inawezekana hamko karibu yao mpaka aliwacha maana Mungu naye jua yeye ana azibu. So you have to understand. Mtegezo leo gutahura. Kugira ngo bikunde ko mukora ibikome. Ili viwezekane mtende makuu. Celeste kam. Celeste ngo. Tambuka ngao. Tembea hapo. Kigezari. Paka kule. Kolombe kam. Kolombi ngo. Thank you. Tambuka Gezari. Tambuka neza nyene ngutambuka. Now let me show something. Reka ndabereke ikintu. Igituma Celeste agenda agororose like this. Sababu gani Celeste anaenda nanyoka hivi? Nigeze aganira n'inzoka.
hakuzungumzaga na nyoka. Wait. Indira. Inzoka ico gihe. Kwa sababu nyoka huyo wakati yagenda ihagaze. Ikumenda imesimama. Uone ukuntu inzoka ingana. Uone gisi nyoka igenda ihagaze. Inaenda na simama. Yagenda uko. Ikwinenda hivi. So nico gituma ari sorry. No. You know, I just open your ears. Ndikundugura amaso yanyu muikae. Wanaume wanaenda kama wamekasirika. You see now. Kandi yo rero si defo. Si defo. Iyo sasa sio defo. Biblia ivuga ngo inzoka yari ufise ubwiza kuruta ibindi bikoko byose. Biblia inasema ati nyoka ilikuwa na uzuri kuliko vingine vidudu vyote. Mutagomba kumva sasa ndabivugiramo. Igihe inzoka yatambuka cyari igikoko gifise ubwiza kuruta ibikoko byose. Wakati nyoka ilikuwa inatembea ilikuwa ni kidudu kilikuwa na uzuri kuliko vidudu vyote. Inzoka yagendeshe jinda imaze kuvunga. Nyoka imetembeza tumbo wakati Mungu ameilaani. Ikiza imbere ya Adam. Ingali inakuja mbele ya Eva. Niyari bwaronka uwo muvumo. Ilikuwa haijapata hiyo laana. Sigira ngo arifise ubwiza bwayo bwose. Manake ilikuwa na uzuri wake wote. Kwa sababu sasa ilikawia na Eva. You see, kuko inzoka ni ndogira magufa. You see like this. Zobigisha hageze. Nurabona ko umusore agomba kwigira mu musore umulesbienne akagomba gutambuka nk'abagore utasikia bisira utafikiri ni miti napisha. Mimi wasemi naongea ukweli. That's the reality. Utafikiri miti tu iko nakoza. Umenga ni biti biko birabitanya. Wamusore na nyoka va suruali tupite. Wewe wabona nyani inzoka bari panalo. So anytime you will see them move like this. Umwanya wose wenye bagenda nkuku. Misimwe muniko bimeze. Katika ulimwengu wa kirondo gisibilifu. Inchute bana nacho chose. Chenyo nakawia nacho chose. Ugira ico kivomako. Unakuwa na chenyo nacho taeko. Nao utovyemera usiga ofisi mvuga. Hata kama utukubali hivi uko na msemo nasema. Kuna kudutebana. Kwa sababu tunakawia pamoja. So kwa abadamu wali tellement sensible. Kwa sababu sasa ukina mama uko sensible sana. Wanakaptire sana. That's why. Icho kitu bintu vyofasha. Kimoja muvevinaweza vikasaidia. Wakozi b'Imana. Kwa watumishi wa Mungu. For any man of God, you know. Kubumukozi w'Imana uwezo. Jewe nigishukuri. Ni capacity. Ni capacity. Yo gutuma. Ya kutuma. Uwo mubana na wenyene yinjira neza mu vyo wahamagari. Mwenye mnaishi pamoja naye aingie vizuri mu venye umeitiwa. Ahandi ho nibishoboka. Pasipo haviwezekani. Yinjira neza mu vyo wahamagari. Aingie vizuri mu venye umeitiwa. Kugira ngo umwanya Imana yagufashe ibafatire rimwe muhurire hiyo. Ili Mungu wakati Mungu amekukamata awakamatie kwa pamoja mkutanie huko. Aliko ugize ingeso za Adam. Lakini ukiwa na tabia za Adam kabandanya umviriza Imana ku ruhande. Wewe unaendelea unasikiliza Mungu pembeni. Ugaruka usanga Eva yumvirije shetani. Utarujira kutana Eva amemsikiliza shetani. Bija ndiko ndigisha. I'm teaching some things. You know, we have a generation. Dufisurunganwe. Tekerezwa kutungana. Tunapaswa kukamilisha. Ari abakobwa bakiri batonga. Kuna mabiti wangali wadogo hapa. We have to teach you. Tegerezwa kubigisha. Ari nabakuze. Kuna hata wazima. We have to lead you. Tegerezwa kubayobora. Ari abasore, ari abapapa. Kuna wavulana, kuna wababa. So namenye yuko. Sasa nimejua ya kwamba. Negerezwa kwa kila responsibility. Napaswa kupokea responsibility. Uyu munsi natahuye ikintu nari bwatahure. Leo nimeelewa kitu nilikuwa sijaelewa. Bizoba ngombwa ko nangura kwigisha ibintu kanaka. Itahitajika nianze kufundisha vitu fulani. Biri no muri science. Viko katika hata sayansi. Kuko muvyeyi. Kwa sababu mzazi. Na kwigisha gusivyo mu nzu iwanyu. Hakufundisha kitu vya ndani mwenu. Akwigisha ico gutumubaho cyose. Anakufundisha kinachotuma unaishi chote. So ari bintu ndiko ndavuga. Sasa kuna mama niko nasema. Ndiko ndakugaburira gusa kugira ngo ushobore muri vyose. Niko nakupatia tu ili uweze katika mambo yote. Natanga ndiko ndabona Pastor Chris. Nimeshangaa niko namuona Pastor Chris. You see, anytime umwanya wose nguye kuri video ya Pastor Chris. Nikianguka ku video ya Pastor Chris. Munchamake mbangomba kuryoherwa imvugo nziza ya muhemu yera. Kwa maneno machache nakuwa nataka kufurahia msemo mzuri wa Roho Mtakatifu. Imusi mbona video. Leo nikaona video. Mbona image ya video yalikuwa afata ku musore. Nikaona image ya video ameshika mvulana. Yicaye. Ameika. Igicapo cha mbere ncamenya ngo agomba amugurura ikimuga ko ni Pastor Chris. Picha kwanza fasema anataka kutoa ulemavu maana ni Pastor Chris. Ndavuga reka ndabukuye mutamya bigeze. Nikasema acha nione gisi uyu mzee anabifanya. Chanangura kumva. Nikaanza kusikia. Ngo reka ndabigisha. Ngwacha niwafundishe. Ngo murasiko Biblia ivuga ibintu vyose. Mnajua kwamba Biblia inasema mambo yote. Nakabigishije kubera ko nakawafundisha tu kwa sababu kamenisaidia. Kamasa. Ingo. Abwira ngo Biblia akanambia akasema Biblia yigisha n'ukuntu umuntu yokwicara kuri toilette. Inafundisha tagisi mtu anaweza kaikaa chooni. You see mtangiye gutwenga kubera ko mutamenyereza imvugo. Mugonda bagira ko muzoja muri mwijuru ugira ngo imbere yo mwijuru no muri toilette nehe uza kuja bwa mbere. Mnataka niwaambia kama mtaenda mbinguni. Nafikiri kabla kwenda mbinguni na chooni pa wapi mtaanzia?
Nenda simali kwenda kubesha ndabanza kuvuga kige mu ijuru kandi unyene ugiye umaze guhaga uraza ugiye reka ndakwigisha nibi ba Colombe we natugije kwa Mungu uri mubiki ko bikunaniye kwihanga na follow me muri kirana Bertrand you are my son right Bertrand Mungu wanje Biblia ivuga position umuntu yo kwicarako kuri toilet Biblia inasema position mtu anaweza kaikae mochooni Biblia inasema ika hapana kukiti hapana kunebe wait kuikirana fateni acha nikuoneshe mwe mtachekea kwenu sana mwe mza kutwengeri wanyu ni mtaletea magonjwa migongo hapa yenye mnatoa huko kwenu mwe gani mwanzanini ngora zi migongo mukuye hiyo ima dugagato panda kidogo stop there imana yagomba ko bicara gucara Mungu alitaka waikae kugira ngo mugongo ntube pla ukatega guca mgongo siwe pla ukate na maguru akate guca na miguu ikate hivi ino position kwa sababu hii position ituma force yino inatuma force ya hapa na hapa bigira inkomezi kugira ngo umuntu asohore atakoresheje izindi nkomezi ili viwe na nguvu ili mtu atoe bila kutumikisha zingine nguvu nico gituma abantu benshi bagenda bagasohoka bagwaye kuko ukoresha inguvu zawe mu gusohora ubucafu imana izi kutegerezwa kubusohora kubera ino position nico gituma proposition ziza kurajya mu toilette baduhaye abatugiriye nabi utegerezwa omwe apana kwicara gucya wicaye gucya uzorangira uragwaye umugongo bisaba ko wicara uku cange ugashira kanunga ugashira ngaho kugira ngo urondere ijya position y'Imana ino nkomezi bica bituma ushoboye gusohora ubucafu mu buryo bwiza sino mumara amasaha muri toilette mugatakaza amasaha yo gusenga kubera ko mwicaye kutariko genda wicara now you see isi nizonahura mu misiri mbere dunia haitaenelewa msiku za mbele isi nizonahura mu misiri mbere dunia haitaenelewa msiku za mbele ariko bazonahura tujane lakini wewe watanielewa twende pamoja I tell you the truth ndababwije ukuri harageze yuko tumenya yuko science yaje mu nyuma imana imaze gutunganya ibintu byose panafika wakati tujue kwamba science imekuja nyuma Mungu ameshakamilisha mambo yote kama mfunguki macho tuko piege Yes, bari muzi ko abazungu badakora imiti kubera urukundo badukunda mulikuwa mnajua kama wazungu watengeneza madawa kwa sababu ya upendo wanatupenda ni abantu bagira inama ukuntu Afrika twogabanuka bakaca bagira n'inama yo kudutera inshinge ni aje watu wafanye mkutano kisi Afrika tupunguke wafanye kuwa na mkutano kutupiga sindano ndababujije na wakataza ndababwiye gusa mube maso na waambieni tumwe makini je sindu muyoboke w'icyari cyo cyose mimi si niko mfuasi wa kitu chochote jewe mimi kitu nicaye nkiyumvira nafuata kitu nimeketi kwanza nikakijifikiria hapo attention we are in a world kuwa makini tuliwisi remember is your body kumbuka ni mubiri wawe iyo mubiri utameze neza ni Imana nuzoikorera neza huyo mwili kama hauko salama hata Mungu hautamtumikia vizuri so now rero akondasiko magafasha akonajua tumekachika biragoye ko muvyibagira so this is you it's very simple na hanu wibaza kumengo ni hakuye kuvugwa kandi ni vyepesi ni maana utafikiri hapa istadi kusemeka tena Kanigisha Biblia mbonye ko mumutajaye. Thank you. Amen. Chibiganza juga ngo prophet mbwira rero ivyo munsi. Weka mikono usema sasa nabii naambie vya leo. Andika suddenly shift. Andika kuduzwa giturumbuka kuinuliwa ghafla. Birashoboye kuzanana. Vinaweza vikaletwa no kumva ijigima na kusikia sauti ya Mungu. Ofe turi mu bibazo ukiwa katika shida ugacika intege unakata tamaa ni kubera kwa majwi yose ni kwa sababu sauti zote yakubwiye ibihushani ziko zinakwambia kinyume ariyo ijwi rimwe kuna sauti moja ni wadyumva neza ukilisikiliza vizuri ubwo nyene ucugira courage kandi wari wacitse intege hapo hapo unafura kuwa na bidii tena ulikuwa umekata tamaa navyo mko murumviriza cyangwa mnabisikiliza cyangwa bareke kwanza muize kuyumvira kuri ile story mejeje kuvuga wala niwache malize kwanza kujifikiri kwa ile story na maliza kubiganza hejuru weka mikono juu sema Mungu nisaidie muratahuye mnaelewa ni uri kuraboroga uko nalalamika ukacha wumva ijigima unafuna sikia sauti ya Mungu ndakwemeje kucha wumva inkomezi na kukubalisha kwamba unafuna sikia tena nguvu so ikintu cha mbere cyo kuvyura sasa kitu cha kwanza kinaweza kikakutuza ningoga kinakuinua haraka ni ijigima ni sauti ya Mungu nivyo change sivyo ni kweli wala si kweli uyu munsi rero leo sasa naje kukuganiriza suddenly shift nimekuja kuongelesha kuduzwa giturumbuka nababwiye abantu batatu twavuze ejo niliwaambia watu watatu tumesema jana twavuze Yosef tulisema Yusuf yari yihebuye alikuwa amechoka sivyo si kweli yari yihebuye alikuwa amechoka kugeza harungika abantu bamuvugire mpaka pale akatumana watu wamsemee twabibonye mu itanguriro igice cha 40:14 tuliona katika kitabu cha Mwanzo sura ya 40 mstari wa 14 ariko mu itanguriro 41 lakini katika kitabu cha Mwanzo igice cha 14 nyene sura ya
mstari wa 14. Ndatangaye kuba hose ari umurongo wa 14. Nashanga kuwa pote ni mstari wa 14. Nuko Imana igomba ivuge ngo vyo kwanga le 14 y'uku kwezi bigakunda le 14 y'ukwezi gukurikira. Kwa sababu hata kusebabeza kakatalo 14 y'umwezi vinaweza. Ku murongo wa 14. Mstari wa 14. Mu gice cha 40. Katika sura yake ya 40. Yasavye ubufasha. Aliomba msaada. Ntibamwibutse. Hawakumkumbuka. Ku murongo wa 14. Mstari wa 14. Mu gice cha 41. Sura yake ya 40. Yaronse inyishu giturumbuka. Alipata jibu ghafla. Alikuwa hajawahi kuomba. Twabonye rero. Tuliona sasa. Yuko umuntu ashoboye kwihebura. Ya kuwa mtu anaweza kachoka. Mukurindira. Katika kusubiria. Ariko mukanyi sasa. Lakini katika muda wa ghafla Mungu ikamutabara. Anafika na msaidia. Niyo twabonye ngo Yosefu baramuturumbura mu gereza. Ndipo tuliona Yusufu akamtoa haraka gerezani. I speak again. Ndabisubiyemo kandi. Ubwo buntu bwa Yosefu. Hiyo neema ya burakoresa about. Inatumikia sababu. Bagiye kugukura mu bibazo muzina tayo. Kutoa katika matatizo kwa jina la Yesu. Twabonye Mordekai. Tulimuona Mordekai. Yari yihebuye ku muryango. Alikuwa amekata tamaa kwa mlango. Alikuwa achunga muryango. Anachunga mlango. Basavye yuko apfa. Wanaomba akufe. Ariko umwami araburitiro. Lakini mfalme akakosa mu gitabo cha Esther. Katika kitabu cha Esther sura ya 6. Umwami amaze kuburitiro. Mfalme alipokosa usingizi. Igikogwa Mordekai yigeze gukora. Kazi Mordekai aliwahi kufanya. Kiribukwa. Ikakumbukwa. Nagomba nakubwire. Yuko ari vyiza kugwiza ibikorwa vyiza. Ya kuwa ni vema kuongezea kazi. Kuko hari umunsi kimwe kizokwibukwa. Kwa sababu kuna siku kazi moja itakumbukwa. Birivuga ngo ntureke guterera umukate ku ruzi. Biblia inasema usiache kutokea. Numenye umunsi kana kuzobukeneye ubutaha. Hautajua wakati fulani utakuwa unahitaji msaada. Kugwiza ibikorwa vyiza. Kujaza kazi. Kimwe kirashoboye kubuza itiro umwami umwanya wari wo wose. Kazi moja inaweza kukosesha usingizi mfalme muda wowote. Mordekai ku muryango. Mordekai ku mlango. Yigeze gukiza umwami. Aliwahi kuponya mfalme. Ico gikorwa kiramuvugira. Hiyo kazi kamsemea. Nico gituma Imana itureka. Ndio maana Mungu anatuacha. Tugafasha imfuvyi. Tunasaidia mayatima. Tugatanga mashikano. Tunatoa sadaka. Tugatanga ibigira 10. Tunatoa dini. Tukagaburira boro. Tunapatia chakula. Igikorwa kimwe. Kazi moja. Gishoboye kwibukwa. mu mwanya amasengesho yaguheranye. Katika muda maombi yamekuishia. Kandi giturumbuka. Tena ghafla. Mordekai. Achachikiki. Akafanyika nini? Achachika. Uganza. Ibihugu 125. Inchi 125. Nansu yarafise. Hakukuwa na nyumba. Na modoka yarafise. Hakukuwa na gari. Uwo munsi nyene. Yaciye agendera muri vewiti y'umwami. Alifika atembelea mu vewiti ya mfalme. Mu farasi y'umwami. Ku farasi ya mfalme. Yaciye akira ubutunzi. Alifika kuwa na utajiri. Bwahoza ganza muri gwaraganza muri empire. Wamenye kuwa na tawala mrampi. Yari nka prime minister yo empire Haman niwe yaciba bimuha. Alikuwa prime minister Haman ndipo akafanya burudia. Mordekai acharavyinjira. Mordekai kavingia yeye. So uyu munsi Imana ishoboye kukwinjiza giturumbuka ha. Sasa leo Mungu anaweza kuingiza ghafla mahali. Cha gatatu. Twavuze ko ushoboye kutarinda kwishugwa wewe ariko ugeze kwishugwa inyishu iwe ikakubera inyishu. Tulisema kwamba unaweza kutojibiwa lakini mwenye anafikiriwa kujibiwa jibu yake inafanyika jibu yako. Imana yishuye mahigwe. Maana yake Mungu akimjibu mahigwe. Kolomba chabaraza mu modoka. Konukuri papa. Alikuwa agendera mu nyishu yande. Yuko anatembelea mjibu ya nani? It's very simple. Biroroshe cyane. Ari umuntu ngaho Imana yo kwishura. Kuna mtu hapa Mungu anataka unafuna ishi katika majibu. Haya mafundisho yanataka guhanagura kwihebura. Kufuta kukata tamaa. Kwihebura. Kwa sababu ukata tamaa. Kurakubwira ngo kuna kwambia naragerageje vyara. Nimejaribu vimekuza. Ego waragize neza. Ndio umefanya. Ariko giturumbuka. Lakini ghafla Imana yo ishoboye kugukorera ikintu. Mungu yeye anaweza kukufanyia kitu. Waragerageje nivyo. Umejaribu kweli. Ariko niwemerewe kwihebura. Lakini hukubaliwi kuko giturumbuka. Kwa sababu ghafla Imana ishoboye kwishura umubanyi wawe. Mungu anaweza kujibia jirani. Ukatanaranya nayo. Unafuna saidiwa pamoja nayo. I speak again. Ndabisubiyemo kandi. Wakirizo nyishu. Upokee hayo majibu. Uyu munsi rero twihute. Leo sasa tuharakishe. Kumva ijwi ry'Imana. Kusikia sauti ya Mungu. Nagomba ndakwigisha kanu gakomeye. Nilikuwa nataka nikufundisha kitu kakubwa. Yo Matayo 4:4 pale ako. Matayo 4:4. Shiriganza chibujo hejuru uvuge ngo Mana. Weka mkono kule juu sema. Napokea neema. Go kwishugwa giturumbuka. Ya kujibiwa ghafla. Amena nini igwinyishu nini? Amena kubwa ikupatia jibu kubwa. Matayo 4:4. Matayo 4:4. We are about to finish. Tugomba guheza. Aramwishura ati vyandiswe ngo umuntu natungwa n'umutsima gusa. Naye akamjibu akasema imeandikwa mtu aishi kwa mkate tu. Ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Igituma umuntu yihebura nuko abona ko ubuzima bwanse. Sababu gani mtu anakata tamaa? Kwa sababu anaona kwamba maisha yamekata. Ariko ijambo riva mu kanwa k'Imana. Lakini neno litokalo mu kinywa cha Mungu. Bishoboye gutuma wewe uye ko atacuronka ugacuronga ibikwiye.
Vinaweza katuma wewe uliochoka kama utapata kitu unafura pata ya kutosha. So bisigura rero. Maana yake sasa Nishengero. Kama kanisa dukwiye kugira habitude. Tunapaswa kuwa na habitude. Yo kurondera ijwi ry'Imana. Ya kutafuta sauti ya Mungu. Mu ma situation yose. Katika hali zote. Mu ma situation yose. Katika hali zote. Mu ma situation yose. Katika hali zote. Ingomezi zituma uduga giturumbuka. Nguvu zinazotuma unapanda usohoka mu kibazo giturumbuka. Unatoka katika matatizo usohoka mu vyago giturumbuka. Unatoka katika shida ghafla. Usohoka mu marira giturumbuka. Unatoka katika machozi ghafla. Nukurondera ijwi ry'Imana muri yo dossier. Sauti ya Mungu muri yo dossier. Kuko kwa sababu uri kuraboroga ukiwa katika malalamiko urashoboye kutabona Imana. Unaweza kutamuona Mungu. Nico gituma ndio maana bigusaba gukura. Vinakuomba kukomaa. Kukomaa. Kurondera inyishu kuruta kuririra ikibazo. Vinatafuta jibu kuliko kulilia tatizo. Difference y'umwana n'umuntu akuze. Utofauti wa mtoto na mtu mzima. Umuntu akuze abonye ikibazo arondera ukunaronka inyishu. Mtu mzima akiona tatizo anatafuta jibu. Umwana abonye ikibazo araboroga. Mtoto yeye akiona tatizo analia. Kurondera inyishu ku mukristo. Kutafuta jibu kwa Mkristo. Nukurondera icyo Imana ivuga muri yo ni kutafuta chenye Mungu anasema katika hiyo hali. Ari ikintu nakunda. Kuna kitu niko napenda. Kuva kera nkiri umwana muto. Kuanzia zamani niko mtoto mdogo. Imana imfashe. Mungu anisaidie. Tukiri hariya. Tungali kule. Shiriganza hejuru uvuge ngo Mana mfasha. Weka mikono juu sema Mungu nisaidie. Kandi Mana mfasha. Sema tena Mungu nisaidie. Bwana Yesu sistahili uingie rohoni mwangu, lakini neno moja tu roho yangu itapona. Mukirundi bakavuga kute mukama dagasitakibaji namwe musohoka mwibagira byose mubatie kwa mtu mtafikiri mjomba wake njoo anatumika mukama nibikwiye kowoza mu mutima wanje fakuvuga ijambo na rimwe risa umutima wanje uchukira. Get this now. Twanavyumva mu kutamenya ariko ndibaza tulikuwa tunabisikia kutokujua lakini nazama ababivuze bari bazi ico bagomba kuvuga. Waliobisema walikuwa wanajua ni nini wanataka kusema. Iyo murongo basubiramo huyo mstari ambao wanarudia ni murongo w'umuntu yagaragaje ukwizera kwatangaje Yesu. Ni mstari wa mtu alionekanisha imani iliyomshangaza Yesu. Nibikwiye kuza vuga ijambo imwe gusa. Haistahili ukuje sema neno moja tu. Niwo murongo Yesu yavuze ngo kuvaho nagenda Israeli sindabona ukwizera nk'uko. Ndio mstari Yesu alisema toka wakati nimetembelea Israeli sijaona imani kama hii. Maana n'umuntu yarafise ikibazo. Ni mtu alikuwa na tatizo. Ariko ikibazo ciwe. Lakini hilo tatizo akibona gito imbere y'ijambo cya Yesu. Mbele ya neno ya Yesu. Bisigura ngo urugezo rwo gutabagwa giturumbuka. Kiwango cha kusaidiwa rumatanye no kubona ikibazo cawe yuko ari gito cyane imbere y'ijambo cy'Imana. Mbele ya neno la Mungu. Ngomba gweza kwigisha. Nataka kumaliza kufundisha. Bisigura ngo maana yake uri mu bibazo ukiwa katika matatizo imbere yo kurondera izindi nyishu kabla ya kutafuta rondera ijwi ry'Imana ivuge ijambo rimwe gusa niseme neno moja tu umutima wa uchukira moyo wako utafikuna pona. Ukiza umubiri utarakira umutima uraremvye kuruta abandi. Abantu babanza gukira umutima mbere ko bakira umubiri. Ukipona mwili kabla hujapona moyo uko tabani kuliko wengine. Watu wanaweza kupona moyo alafu mwili. Ari abantu batako barafungura mu mazu yabo kandi bafite mamiliyoni kubera ibikomere vyo mu mitima. Kuna watu wako wanakula manyumba yao tena kuna mamilioni kwa sababu ya vidonda vya moyoni. Ariyo n'abagwaye bari mu bitaro umengo bagiye kwishuza ideni y'imfungurwa batara bafungura bagiye muri wo gatatu akabaza nakana kaniyazanye. Kuna hata wagonjwa wako mu hospitali utafikiri wanaenda kulipisha chakula deni ya chakula wanauliza na fulani hajaleta chakula. Huyo agwaye mu mubiri gusa mu mutima aratekanye yoheke. Huyo mwili wake tu ndio umegonjwa, moyo ni mzima. Nimurababona abantu nk'abo. Hamjonaga watu kama hao? Kumva unasikia na birebe mama nani aleta nini? Na bija mama nakayazanya ni wiki. Huyo munagwaye mu mubiri huyo mtu mwili ndio mgonjwa, moyo ni mzima. Hatujabiangalia
Turabira. Funuo angalie. Umfunduru urabi vya kama ni nyama nipatie ile. Umeziona? Nyama imazine wazi. Ameleta mihindi. Oya yazanye ibigori. Tafikirie njoo amenirogea hapa. Umenga ni wewe ndogee hano. Nagomba ko muvyuka shirikanza cyo vuga ngo Mana ndagushimira. Weka mikono jisema Mungu nakushukuru. Matawi rero tuko turavuga. Mumeelewa sasa vile tuko tunasema. Ijambo ry'Imana. Neno la Mungu. Rikiza umutima. Rikatekanisha umutima. Linatuliza moyo. Uko niko gukira kwa mbere. Uko ndiko kupona kwa kwanza. Abantu bose bajenga. Watu wote wamekuja bicaye ahantu bagwaye. Wale wenye wameketi. Kubera ikintu abasengeye ntarababwira ijambo. Kwa nini sikuwaambia sijawaambia neno? Batarakira umutima kabla hawajapona moyo ni vigumu, ariko mwijambo lakini bariko barakira umutima nzagushikaho bari ukukira kwabo kwihuta kwao kuna harakia kuko imitima yabo ikirakira sababu mioyo yao iko inapona. Na kurondera ijwi ry'Imana sasa kutafuta sauti mubiye urimo nyakati ambazo wironse ukilipata uratabaho unasaidiwa. Kwa maana kwigisha kanu gato nataka nikufundisha kitu kadogo ko tuma umva ijwi ry'Imana kanaweza kakatuma unasikia sauti ya Mungu. ndiko nandika igitabo niko naandika kitabu cy'ukuntu mukoresha worship chagisi mnaweza kutumikisha worship ukuntu mukoresha masengesho gisi mnaweza kutumikisha maombi ukuntu mukoresha sacrifice gisi mnaweza kutumikisha dhabihu mkitafuta sauti ya Mungu. Nika kitabu kadogo tawapatia nyote uko nojyoherwa mwese mufisa makuru y'Imana kwa sababu mnaweza nikafurahi nyote mkiwa na habari za Mungu kuko we are prophetic maana tuko prophetic. Kandi iwanyu ni ofisa abana bisaba kumenya icyo umwana wazoba tena kwenu wewe uko na watoto inaomba ujue cha mtoto wako atakuwa msiku za mbele. Daudi avuga ngo ukw'imbongo kazi hutagiswa no kurondera imigezi y'amazi niko nanje ndondera ijwi ry'Imana. Eti ndogi sina mimi natafuta sauti ya Mungu. Niko nanje ndondera munyonga ho. Ndogi sina mimi natafuta usoni kwa Mungu. Kimwe mu bintu bizogufasha gusoka mu bibazo. Kimoja mu vitu vidakusaidia kutoka katika matatizo. Nukumva Imana ivuga kuri ivyo bibazo. Ni kusikia chenye Mungu yuko anasema kwa hilo tatizo. Nao ukibirimu. Hata kama ungali ndani ya matatizo. Imani mwana nje ndiko ndakurera kugira ngo ndakwinjize muri vya bindi ucugira inkomezi mu bibazo. Mungu anakuambia mtoto wangu niko nakulea ili nikuingize mavile vingine. Hapo nguvu zinaongezeka. Hiyo niyo bita suddenly shift. Hivyo ndio vinaitwa sasa kuduza. Kuko arameze gucha. Kwa sababu mwayakuwa hivi anafika anasimama imara. Zohagarara shikamye. Jesus, hallelujah. Muraheza jiwe. Mnabarikiwa. Muraheza jiwe. Mnabarikiwa. Now, ubu mwebwe muvyumve. Nyinyi msikie. Nabandi muvyumve. Na wengine msikie. Na kintu kituma wororezwa kuronka ijwi ry'Imana nk'umukozi w'Imana. Hakuwa kitu kinatumaga unarahisishwa kupata sauti ya Mungu kama mtumishi wa Mungu. Nko kugerageza kutaba muri zone de confort. Kama kujaribu kutokuwa katika zone de confort. Imana yambwiye. Mungu ameniambia. Gerageza ukreye aho uri inconfortable. Jaribu ukreye mahali uko inconfortable. Utari kura hakrea. Kama haukuna pakrea. Nzogufasha ube inconfortable. Nitakusaidia uwe inconfortable. Mwebwe nzobigisha. Nyinyi nitawafundisha. Ukuntu Yakobo yajyamye kwibuye. Gisi Yakobo alilala kujiwe. Yarijyamye ko ari buye. Alilala iko ni jiwe. Alikoresha nk'umusego. Akaditumikia kama mto. Alisiga amavuta nk'igitare. Akapaka mafuta kama mwamba. Yarijyamye ko ari buye. Alilala iko ni jiwe. Vyitwa ko yarigize umusego. Nikaitwa kama alifanya kama msego. Alisuka ko amavuta avuga ngo izo binzu y'Imana atagita umusego atagitibuye agita rutare. Akapaweka mafuta nasema itakuwa ni nyumba ya Mungu. Hapa kuita msego wala jiwe alisema ni mwamba. Jaribuye lilikuwa ni jiwe. Ni alisuse ko amavuta. Akulitia kwa mafuta. Amelala eko. Jiswe umusego. Liliitwa msego. Ni agiswe kwa mavuta. Hakulitia kwa mafuta. Kugeza umwanya yagisu rutare. Paka muda liita mwamba. Ibuye jiwe naumiza. Umusego urorosha. Mtu na uko mwepesi. Rutare mwamba uragumye. Ni uko mgumu. Will teach you. Tuzobigisha. Tutawafundisha ukuntu gisi ukwiye kubaka Kolombe. Unapaswa kujenga Kolombe. Nibuye kama jiwe. Hiyo ni dimension y'abakozi b'Imana. Hiyo ni dimension ya utumishi wa Mungu.
yuko ukwiye kubitsa ijambo umuntu akiribuye, ya kuwa mtu unaweza kawekesha neno mtu mwangali jiwe, ariko niwemerewe kumureka aguma avuga imbere y'abantu akiribuye kuko azobakomeretsa ari kuri podium. Kwa sababu ukubalishi kuambia kumwacha abakie naambia neno watu angali jiwe, maana atawaumiza yuko ku podium. Yuko umwemerera gutangura guhagarara kuri podium amaze kuba umusego kuko aza kubaruhutsa. Kuwa utamkubalia aanze kusimama ku podium alishakuwa msego, maana atakuja kuwapumzikisha. Hama wemera kumusiga amavuta y'igikogwa kubera ko yabaye urutare kuko ishengero ni wogwubaka ku musego. Kwa sababu umekubalia kumpaka mafuta, maana ishakuwa mwamba, maana kanisa hawezi kujenga kumsego. Sitaki mpumue sana, nitaendelea next time. Hiyo ni kote abakozi b'Imana. Hiyo ni kotea watumishi wa Mungu. Tugaruke kuri kotea twese. Turidisa kukotea sote. Mutamani sawa? Okay. Ni sawa? Ibyo bintu biraremereye. Tuzavugana dutekanye. Mataho? Mumeelewa? Umuntu ashoboye kuri podium ngavuga yo ibuye gihagaze kuri podium. Mtu anaweza kasimama ku podium yo jiwe limesimama ku podium. Bose bakomeretse. Anatoka ku podium wote wameumia. Ariko hagaze imbere ari umusego. Lakini akisimama mbele ni msego. Haleluya. Haleluya. Basha. Basha. Nimugende Moabu. Musiende Moabu. I'm coming here kumforma kugira ngo achikigi irutare. You'll be shocked. But ahejeje kuvuga mwese mvumengo. Akimaliza kusema nyote mnasikia. You understand that dimensions? Mnatahu igezo. Ndakubwiye ngo wiyigishe. Nikikwambia sasa ufundishe. Menya ko ngomba numvirize. Nibuye no musego cange n'urutare. Juu nataka kusikiza ni jiwe ni msego wala ni mwamba. Shiriganza hejuru uvuge ngo haleluya. Vuga kandi haleluya. Tugaruke mu byo turimo. Imani mbwira ngo si tu ne crées pas des zones inconfortables, je vais les créer pour toi. Mungu akanambia kama uwezi kucrea mazone ambayo iko inconfortable, mimi nitakutengenezea. Igituma muri mu bibazo, sababu gani Mungu katika matatizo? Ni kubera ko mu bibazo niho vyoroshe kumva ijwi ry'Imana. Ni kwa sababu katika matatizo ndipo vyepesi kusikia sauti ya Mungu. Imani izogabanya ibibazo. Mungu atapunguza matatizo. Igihe winjiye mu nyishu, wakati unaingia majibu, ugaheba igitanda ciza ukajya mahasi nguri mu bibazo urondera ijwi ryayo, ikivuga na ngorane zo kurondera ijwi nawo mu butunzi azoguma ndondera. Ariko ushitse mu nyishu ukaca widibama ku buryo n'umunsi n'umwe nunagerageza kuja muri vile n'amaguru, ugerageze uve ngana muri vile n'amaguru uzokumva ijwi ry'Imana rikomeye kuruta igira mu taxi. Ujaribu utoke mpaka mu vile na miguu utasikia sauti ya Mungu kubwa kuliko wakati utakuwa ndani ya taxi. Imana ibonye utari kurarondera ijwi ryayo ufise imodoka ikirabo kuntu kugira ngo bikunde kuja n'amaguru, then you can hear his voice. Nico kitwa muri kino gihe abarundi benshi bumva ijwi ry'Imana sikubera. Ndio maana wao wakati warundi wengi wanasikia sauti ya Mungu si kwa sababu ya because they are moving like this. Kuna kubatambuka naye abo maguru. Ari wenyene. Akiwa peke yake. Achakubita indirimbo. Anafanya weka kawimbo. Achayumva mwana nje teka nazo kushika. Anasikia mtoto wangu tulia kufikisha. Anasikia anashika simu. Akongeza gitoro. Yongereza mapa. Kitu gani kinatuma ongezea hapa? Nico gituma abantu nkatwe. Ndio maana watu munango si umwaka. Mwanzo wa twari dukoza makesha komeye. Tulikuwa tumefanya makesha makubwa. Tukaca tuja mu ishamba aho twagarutse twonda. Pale penye tumerudi tuko wembamba. Ntanzara twari turimo turayiyinjizamo kugira ngo turonge ijwi ry'Imana. Hatukukuwa na njaa lakini tukajiingiza kumjaa ili tusikie sauti ya Mungu. Nico gihe nabwiwe ibintu ntarabwigwa. Ndio wakati niambia ngo mambo sijaambiwa. Nivyo bishikanye ngaha mu mbono uyu. Ndivyo vinanifikisha hapa mnaniona leo. Ubu nta kibazo na kimwe kikimuhungabanya. Hivi hakuna tatizo hata moja naweza kanitetemekesha. Kera ya kabazo gashoboye kumba ko yo baba. Zamani kuna tatizo kali kulitoka yuko naanza kusema yo maturite ubukuru yanyemeje yuko ijwi ry'Imana mumenikubalisha kwamba sauti ya Mungu utarirondeye icrea situation kugira ngo urironde kama hoitafuti na crea situation ili uitafute. Nico gituma ugomba kugumuroranigwa. Ndio maana naita kubaki uko salama. Emesimana kona higitanda kijoshe urimo nari mu jama hasi. Kubalisha Mungu hata kama kitanda ni kitamu mara moja unaweza kalala chini. Tugituma abagabo banyu bamwe babagora kugira ngo mugerageze murondere ijwi ry'Imana kuko sheri nyinshi na shu nyinshi zarakwibagije ko ari Imana mu ijuru yaza ko umugabo wari we Mana yawe bisaba kwa kuboma, then you can pray. Thank you Jesus. Shiri biganza ijuru uvuga ngo hallelujah. Weka mikono juu sema hallelujah. Mufisi beko ratahura muko ratahura kumengo abantu barashushe gati mitwe njenga ndiko ndavugishwa reka nsubire ngane ngisha
sometime umwanya umwe ni mwebwe muvuga mu Kirundi ngo akuguhombayo. Ninyewe mnasema kwa Kirundi pale akukukosa afadhali upoteze vyako. Aguhomvya kugira ngo akurekipere. Unapoteza vyako ili akurekipere. Ofete ari inyifato y'umuntu akuze. Kuna comportement ya mtu mzima. Ni imani biyigora kumutwara mu bibazo. Na Mungu hata vinamuya vigumu kumpeleka katika shida. Kuko wenyene afise kuna vyinjizamo kugira ngo arondere ijuru. Kwa sababu yeye peke kuna kisa na bijingizemo ili atafute sauti ya Mungu. Look at me. Ndaba. Kubera iki dusenga dufukana? Kwa nini tunaomba tunapiga magoti? Hii si position nziza. Hii sio position nzuri. Ni position y'umuruho. Ni position ya mchoko. Kugira ngo wumve ijwi ili usikie sauti ya Mungu. Mwebwe mukunda gusenga muhagaze muzokumva ijwi mbeba. Sorry, ijwi. Yeye mnapenda kuomba mnasimama mtasikia sauti ya panya. I tell you the truth. Eba bw'ijukuri. Genda ufukame ukuruha. Wende upige magoti kisu utashoka. Iyi concentration. Ikutuma ubabara. Inatuma na ariko ukavuga ngo ndirengagije umubabaro. Mu mwanya uvuze ngo ndirenganije umubabaro. Kubera ivyo nkeneye. Kwa sababu bebe nahitaji. Hapo hapo Mungu anafika na sema. Kuko wairondeye. Kwa sababu umemtafuta. Salomo one day. Salomo musi umwe turagira na voyage tukafanya naye safari. Chanambira jewe nikamwambia mimi siku ya pili jama hasi nalalaga chini. Arandaba okay. Akanitizama okay. Ajama ku gitanda ni jamii hasi. Nikaacha ukitanda kajilaga chini zamani. Mubitwa mu mbavu. Nasikia mbavu lakini atu. Salomo agarusi Bujumbura. Salomo aliporudia Bujumbura. Bagomba bigerageza. Wanataka na yeye bijaribu. Hageze saa 8 z'ijoro. Palifika saa 8 ya usiku. Mungu ibi ni vya Joshua. Mani ibi ni vya Joshua. Kwanza wenje mlionanaga naye. Kwanza ni wewe mwana abonanye. Atakuja kunambia kesho. Azaza kumbwira ejo. I love my son. Nakunda na baba. Msama ni bien lakini muko na baba nasema ni sufi bure. Avuga ati Jeff sumuvye sinopfira ubusa. But that's God is. Niko imani meze. Lakini ndo isi Mungu alivyo. Niko ndakwereka rero ukuntu. Niko nakuonesha sagisi. Uwo mubabaro uciyemo. Hayo maumivu umepitia. Uwemeza ko arakajyo ko kumva Imana umubabaro ucugira isoni kuko ucumenya ko wahwinduye train igutwara kurondera inyishu. Yakubalisha kama ina nafasi ya kumsikia Mungu. Hayo maumivu anafanya sikia hayo. Utafura kubalisha kama umeifanya train ya kutafuta majibu. You take everything. Ufati binu vyose. Ukabindura avantage yo kurondera ijugima. Unabadilisha. Kuko umuntu ntatungwa n'umutima gusa. Maana mtu aishi atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Umuntu navugwa na paracetamol gusa arashoboye gukira kubera ijambo rivuye mu kanwa k'Imana. Ndajohewe kuko ndumuvugishwa n'Imana. Ndijewe kanwa k'Imana muri kino gisagara. Ndavuze ku buzima bwawe. Umwanya waje kurondera Imana. Ico kibazo kiraheze mu izina rya Yesu. Eske niko ndatahurika? Je niko naeleweka? When the voice of God comes, igicu cy'Imana rikuje ko nkuko automatiquement aho nyene indani muri wacha hinjira morale. Ndani yako parafu mnaingia furaha. Iyi morale. Hii furaha sasa itumubona imbere. Inatumu naona mbele. Kuko découragement. Kwa sababu découragement itumuraba hasi. Inatumu natizama chini. Découragement. Découragement. Naangalia hivi but ugize morale. Lakini ukiwa na morale. You see? Gize gucha ndiko ndabona imbere. Nikifanya hivi naona mbele. Gize gucha ndiko ndabona hasi. Nikifanya hivi naona uravye hasi. Ukitizama chini uzobona ibyaboze. Uravye abantu uzobona baguca intege. Uravye Imana uzobona uje kugutabara. Utaona atakaye kusaidia. Kugira ngo urabe Imana. Bisaba yuko ukura amaso hasi, ukura amaso mu bantu, ugahindukiza amaso hejuru. Kandi uko umuntu yaremwe nashoboye kuvugana n'utari ko aramuganiriza. Iyo utanguye ikiyago n'Imana, umutwe wawe ucyuva ku isi, usimbire hariya, utangura kugendana n'uwo uvuga rimwe bikaba, utegeka bikaba, uvuga bikaba. I tell you the truth. Umunsi utanguye kurondera icyo Imana ivuga. Lazaro aragwaye. Yesu aravuze. Iyo ngwara si yo kumwica. Ni kugira ngo ubwiza bw'Imana buseruke. Babonye impumyi. Bati mbega Yesu yoba ari impumyi kubera ibyaha by'abavyeyi. Abo nibo bantu urugo rwawe rusambutse nibazobona Imana bazorondera ikibazo wagize.
ariko iyo Yesu akubonye aravuga ngo ni Imana yabikoze kuko muri iryo nzira ntiyari gushikira hagati ibyo nari namuhamagariye. The voice of God is like a crazy voice. I tell you the truth. Abantu bazobaca intege, abantu bazokoma babona ibibazo, ariko Imana yamibona ukuntu igomba ironga icyubahiro muri icyo kibazo. Yari impumyi, bariko baramuvuga, unajua kumongea kipofu. Murazi kuvuga impumyi. Kuza kena matatizo ya kula. Kwanza afise ajugisi atarantre. Nazingeneza gutaha. Murazi bariko baramuvuga. Unajua yuko namsema? Intumwa. Watume wa Yesu. Ibaze kuvugwa n'intumwa. Jiulize kusema na mitume. And then Jesus a mature God. Ama Yesu lero. Yesu alifanya maturity. Yesu alikuwa na maturity ya kutosha. Ivyo si ngorane yiwe. Hiyo sio tatizo lake. Ni ile utukufu wa Mungu. Ubasha bw'Imana buboneke. Uwezo wa Mungu uonekane. Erega ibibazo vyose ufise. Erega matatizo sio tatizo. Ariko Imana igomba imenyekana. Kandi ibindi bibazo ni nyinshi y'amasengesho. Ni wowe wavuze ngo Mana ngwino umenyekane biciye kuri jewe. Mungu kuja ujulikane kupitia kwangu. Haukusikia vile nimesema? Ni wewe wasenze ngo. Ni wewe ulio. Mana ngomba ko mu muryango wose. Mungu nataka familia. Bamenya kuri Imana nyamana ka. Shota papa. Nicho gituma Imana yaduhaye indimi zitamenyekana. Ndio maana Mungu amekupatia kuna kuko mu ndimi zitamenyekana. Kwa sababu katika lugha. Uri kuravuga ibigomba kuba. Mungu unasema bimeanza kutokea. Kumbe uri kuravuga ngo reka rero. Kumbe wako unasema acha sasa. Muri Kristo. Niingie mu Kristo. Basabe banyime. Alafu ni waombe. Hamumunsi zoro. Bamenye ko wanguye muri Kristo. Wajue kama mtoa mkristo. Kubera ko utabivuze mu Kirundi wari karababa nivyo wari kuravuga ndobe kunasema kuko bimwe mu bibazo kwa sababu kwa matatizo bitunganirijwe kugushira hejuru vinakamilishwa ili vikuinue ndio muumvisi byo ariko navuga nagomba ndakubwire ko kubabara k'umugore afise imbanyi singorane ukubabara k'umugore afise imbanyi n'amatangazo yuko ikiri mu nda kigomba kiza kwisi aya. The voice of God. Ijuje imani. Sauti ya Mungu. Ari akano navuga mu ntango y'agakiza. Kuna kakitu ulikuwa unasema mwanzo wa wokovu. Jewe simfisi ingorane. Mimi sina matatizo. Ingorane nizo zifisi ingorane nanje. Bali matatizo ndio yuko na matatizo na mimi. Navuga ivyo nabivuga ni mu ntango y'agakiza. Niko nabisema ningali mwanzo wa wokovu. Kukura nibisaba imyaka. Kukoma haviombi miaka. Navuga jewe sifisi ingorane. Niko nasema mimi sina matatizo. Ingorane nizo zifisi ingorane nanje. Bali matatizo ndio yuko na matatizo na mimi. Kuko ndazirenganye. Kwana nikizipita. Zizogira ingorane yo kumbona. Hizo tatizo zitakuwa na matatizo ya kuniona. Ingorane y'ubupanga. Nikasema niko na tatizo kubera ko nkipanze. Kwa sababu ningali ariko ingorane y'ubupanga. Lakini tatizo irafise ingorane. Yuko na tatizo. Kuko umunsi nzogura inzu izogira ingorane yo kundonga ngo ngize ingorane. Kunitafuta. Mavyumvise ndabisubiremo. Mumesikia nibirudie. Ndabisubiremo. Nibirudiemo. Jewe simfisi ingorane. Mimi sina matatizo. Ingorane ni ifisi ingorane. Matatizo ndio yuko na matatizo. Ibaze kibazo cyose kikujeko. Jiulize tatizo lote inakuja kwako. Unasema wewe tatizo una tatizo. Urikwege. Unajikogote. Wa kibazo cyo kugenda na maguru. Wewe tatizo kutembea na miguu. Urafise kibazo na kazi. Uko na tatizo kazi yako. Kukuzondondera umbure. Kwa sababu utanitafuta. Garagaza ubane nanje amahoro. Jaribu kuishi na mimi na. Kuko umunsi izogira imodoka. Uzorondera no kwegera hondi. Uzokwigera ushikayo. Hautabafika. It's a mentality. Ni vyumviro. Igutuma umenya. Vinatuma unajua. Uriko arakugaya. Mwenyewe anakudharau. Ahitaji gukora erere y'ubuzima. Anamaliza kufanya kosa la maisha. Hapana kuibona victim. Hapana kujiona victim. Babonebo ba victim. Waone wao kwamba ni wibone victorie. Wajione victorie. Umugore wa Potifa. Mke wa Potifa. Ariko abeshera Yosefu. Yuko namdanganyisha. Yibona umuhizi kazi. Yuko najiona suja. Ndiko ndibaza. Niko najiona. Mbega ujya mugore yaciye. Igihe Yosefu yabaye premier ministre muri Egiputa. Yusufu amekuwa premier ministre ndani ya Misri. That's why in life. Nicho gituma mu buzima. Umagurukiye. Ukininukia. Uvuga wow, what's problem this person has? Nasema mbega ikibazo uyu muntu agize. Niko tuhagurukire the best prophet on earth. Ndo gisigana unainukia nabii mzuri dunia. Uko nzoseruka ni murabibona. Iyi ni entraînement. Rega gisi nitaonekana hamjaviona. Hii ni entraînement. I tell you the truth. Ndababwije ukuri. Mazoezi. Ndi muri entraînement. I'm coming to appear. Na nje guseruka. Nakuja kuonekana sasa. I'm coming to appear. Nje guseruka. I'm coming to appear. Nje guseruka. Nicho gituma buri gihe uhura nanje ukabona ko ari ikindi kintu congerekanye. Ndio maana kila siku ukutana na mimi naona kuna nicho gituma umuntu ahura nawe akabona ari ikindi congerekanye. Ndio maana mtu anakutana na wewe. Bisigura
bivuga ngo version babonye ni processus ya version igiye guseruka. Version wanaona ni processus ya version inaenda kuonekana. Utabizi president yigeze kuba umunyeshuri. Kama hubijui president wewe kuwa mwanafunzi. Utabizi birashoboka kumwigisha mukubita inkoni akavuga ngo nachazovamo kumbe ni watachazovamo azobana. Sorry. Utabizi igihe ari umunyeshure mwigisha ashobora kuba yaramukubise. Wewe wakati alikuwa mwanafunzi mwalimu amempiga fidu hautatoka hiyo kitu. Ni bande ngaha abigisha bigeze kubabwira atacho muzovamo. Wanani hapa wa mwalimu waliwe kuambia kwamba hatatoka hiyo kitu. Ni bande abababwiye ko atacho muzovamo ubu bifuza ko muba lift. Wanani waliowaambia kwamba mtatoka hiyo kitu hivi wanatamani muwapatie lift. Igena uza abavyeyi banje. Wakati nilikosa wazazi wangu. Walikuwa wananifukuzaga kama karaoke. Banyirukana nka karaoke. Toka hapo. Baho. Toka. Nari sashe ya Rambo kwimuka vyari vyoroshe. Nilikuwa na sashe ya Rambo kuhama vilikuwa ni vyepesi. Nagashira ku rutugu. Arige naswe kurara mu isoko mu Ijabe. Kuna wakati niliponea kulala msoko Mjabe. Ni bari bazi version. Hawakukuwa wanajua version. Ibaze shaka. Jiulize sasa. Muwabigize kama mwenye alifanya sasa. Narabababariye murabizi. Nilisha wasamee najua. Lakini kame. Na unaliona. Na unaona? Mvugo kuri sivyo? Nasema ukweli si sawa. I tell you. Nababwi. Siko navuga havyo. Si niko nasema vya kweli. Nigeze gusaba lift mu. Niliwahi kumomba lift mtu. Ni umunsi. Ubundi just nakunda kusaba lift. Mimi nilikuwa sipendi kuomba lift. Kandi nyuma hiyo umunsi sinasubiye kusaba lift. Tena nyuma hiyo siku sikuongeza kuomba lift. Hari umunsi wa anniversary yanje. Ilikuwa ni siku ya anniversary yangu. Kama niko ndasenga anniversary kuri kiranzo kwa kila makado ya mamoja. Ndio maana niko naomba anniversary kufuata nipokee makado ya magari. Manga sema ibarabara. Nasimama barabara. Na lift na lisko ndasaba uchogi. Sikuwa naomba lift hiyo wakati nilikuwa nasubiria bisi. Chambono abantu barasavye lift. Nikaona watu wanaomba lift. Hasigaye kibanza kimwe. Pana wake kiwanja kimoja. Nikajifasha. Na mchanginigira umushapu ndahicha. Kagari kamwaka hivi. Akaduga kagufi. Achamgira sohoka. Akanambia toka. Kuva musinagiriye isoni wa musinazigize ndije nyine. Toka siku niwe kusikia haya. Hiyo siku nisikia haya niko mie peke. Ndibuka ko sinaboroze. Nakumbuka sikulia. Naciye mva haja. Nikatoka pale. Ndiko mvuga mana ndagushimi. Niko nasema Mungu nakushukuru. Kubera kuma imodoka. Kwa sababu kuna nipatia gari. Chagira n'amaguru. Nikaenda na miguu. Geza kuri kioske sangwe. Paka kioske sangwe. Umugoro gukurikira na cengura imodoka. Jioni ya kufuata nimenunua gari. Kuko sinarize na kwa sababu sikulia. Aliko uwanyimye lift. Lakini aliyeniomba lift. Alimuwonsa wa lift. Yuko mwenye unaweza kaniomba lift. Nivyo sivyo. Ni kweli si kweli? Nivyo sivyo. Ni kweli si kweli? Nivyo change sivyo. Ni kweli wala si kweli? Nanga kuvuga ibintu Imana ikirankorera ubu kugira ngo ndutsitazanye kuko izindi naye tuzishinga gusa mu vyumba. I tell you the truth. Nakataka kusema vya Mungu anatendea sasa ili tusikwazani maana ungine shida za hapa nikiwa hapa naweza kufanya ejo mgitondo ngo masimbire Dubai. Asubuhi nataka kurukia Dubai. Ubunye ni tikiti ya inji hapa tiketi inaingia. Papa uzoshikira mu hotel. Utafikia mu hotel ipi? Murabe haja hafi. Tizama pale karibu. I just remember. Ivuka. Yuko nigeze kubura. Kwamba niliwahi kukosa. Na déplacement. Nava Kibenga Imana my prophecy ngaza kuvugishwa ku muntu mukamenge mvuye mu Kibenga n'amaguru kugeza mu Kamenge. Mungu amenipatia prophecy na kuja Kibenga na miguu mpaka Kamenge na kuya kupana prophecy. Ivyo bibazo mubona nk'ibibazo. Hayo matatizo ambayo mnaona kama matatizo. Muriko muracika intege kubera ko mutariko murondera Imana ivuga muri ivyo bibazo. Mnakata tamaa maana hamko mnatafuta vyenye Mungu anasemea hayo matatizo. Kukuduza ndabizi. Namaliza kukupandisha. Mejeje kukuduza ndabizi. Namaliza kuinua na jua. Mejeje kukuduza ndabizi. Namaliza kupandisha. Sauti inaniambia walokudharau watakusabai kwa heshima. This is the voice of God. Hii ni sauti ya Mungu. Walokudharau watakusabai kwa heshima. Walokudharau watakusabai kwa heshima. Walokudharau watash. I see in the realm of the spirit. Ndikundaraba. Imani namgiye. Wicaye hagati y'abagwiza tunga ariko biyita bakene. Wicaye hagati y'abahizi ariko bibona bashenzi. They don't know who they are. Imana irambwiye sishoboye kuzana abantu bumviriza amabanga nkayo uvuga nafise umugambi wo kubagira banini noba ndiko ndatakaza energy says the Lord. Murasi ibintu mvuga nga zifuzwa kwisi yose. I tell you the truth. Rindira umunsi nzotangura kuvuga ivyo mvuga mu Cyongereza. Ibi ndabibabwiye kubera ko zigituma. Saa sita z'ijoro ndi Malawi naricaranye n'abakozi b'Imana barenga bangaye bo mu bihugu vyo hanze. Twavuganye iminota idarenga 10 bariko baruzuzwa bakoma induru batubwira bambwira qu'est-ce qui se passe kubera ko utavuga mu rurimi twumva. Ndababwira Imana niranyemerera iriko irambwira ko no itangura muri 2026
kuko ndafise ihanga ndiko ndubaka, ndafise abantu ndiko ndabwira ibishoboka, ndafise abantu ndiko ndabwira ibiberekeye. Reka ndakubwira nimba utabizi, amabanga nkubwira Imana niyo kwemera ko mfata amabanga ngaya. Aya ivyo navuze ejo, ivyo mvuze uyu munsi, ivyo maze imisi ndiko ndakubwira, birakwemeza ko utari umuntu usanzwe. Ni gute Imana yokubwira ibintu itari kwiragutegurira kuba ikintu? Ni gute Imana yokubwira ibintu itagutegurira kuba ikintu? Erega uyu Bertrand yaje yihebuye, yaje akubititse, yaje azi ko atacazovamo, yaraboroga, bamuvuze nabi muri kwaya, bamwise amazina. Uyu nyene mubona, ndamubwira you'll become a man, you'll become a man, you'll become a man. Ubu murazi Imana ikiramugira. Ngoya muone bya kufata this son of mine. Mu gatandatu kumwakuza hageze utarafata indege zo gufatira imwe usimbe gusa ni ku deliver comme ça ukuyo. Ageze mu kwa gatandatu utarayifata ku bwawe ebana ndofuna nasema mwezi wa afadhali murukisha hapa Uganda basi ni ku deliver deliverance ya kikubwa deliverance kuze. Sayama Imana Pichaza gute wumva ibintu nkibi idafite ikikora kubaka. Anaweza kukutisha aje usikie mambo kama hayo, hana cyo yuko nakufanya. Eske mwana Mungu aliko sasa kufanya? Mama abone Imana yabuze ivyo ikora. Iyo ugiye kwiga ibijanye n'ivyikiganga ni kubera kuzobiki? Ukienda kusoma kuhusu vya kiganga sababu utakuwa nini mshule ugenda ni mpuzu z'ikiganga cyangwa ugenda wambaye nk'umunyeshuri? Je, ku masomo nenda na nguo za kiganga wala kama mwanafunzi? Ariko utazi mu mutwe uri umuganga n'igihe utaratangura ubuganga kubera kuri kuri ikiganga. Chenye haujui kichoni kwa mganga kwa sababu hata kwa wakati haujaanza kiganga sababu unasoma uganga. Nisaidieni sasa. Naho mutaragira ubutunzi buboneka. Hata kama hamjakuwa na utajiri. Mu mitwe mutangura kwiyumvira ibingana n'ivyo ndababwira buri munsi. Kichoni mwaje kujifikiri venye viko sawa na venye nawaambia. Sindababwira gusa ndababera example ivyo mvuga. Siwaambiagi tunawapatia hata mifano vile nasema. Na nashuhudia venye Mungu anaweza kutenda. The day I was igenekonda raba Goshen City major kwa rubaka. Wakati kwa tizama Goshen City major kwa najenga. It's a too much city. Siaribide ni city. Ikuriwa kama aeroport. Yuko na jengo imo airport. Sala ambayo imo emo. Muri iryo shamba. Mwayo msitu. Sijaiona hapa, sijaiona muinchi. Mainchi jirani. Sale watafanyia kwa makesha mwa mwaka. Akakuja kanipiga eti kafanya hivi kwenu. Mimi peke yangu. Na ule wakati nilikuwa kwa mara ya kwanza ananiambia utakuwa na vitu kama hili nyumbani. Ndipo niko najenga pale. Kareka kitu mnaita kumlima wa maombi. Ile plus. Izoba imwe mu bibanza touristic. Umuntu wese abona akibaza ni mu Burundi cyangwa mu kindi gihugu. Ibi ndabikubwije ukuri uzobibona. Ibi nakwambelisha ukweli utabiona. I tell you the truth. Ndababwije ukuri. Nangure gira recherche ngire commande ya bujya buzu bwa ndabonye iwe ngomba nangure mbaze. Nataka nifanye recherche bude bunyumba niliona kwake. Nilete kama bunyumba 7 umejengewa mkio. Clear picture. Nimeona picha ya kweli. Jiulize kwa sema vitu naona niko na vishemo. Uri munini. Ndakubonye mu ishure ry'ikiganga mbonye muganga wakazoza na hata uniform. Nikikuona katika darasa la kiganga naona mganga wa mficha hata kama hauvaa uniform. Ni gute no kubona mu shure ya divinity. Niache nikuone katika darasa la divinity. Nitega kukubona ugaragaza ubumana kwisi. Na sisubiri kukuona ukionekanisha umungu duniani. Erega isi yonyene yarandavye ndabira kure ibona ko doctora nkwiriye y'icubahiro ni doctor wa divinity. Dunia niliona kizabemba iko na diploma inahitaji ni doctor wa divinity. Ndapigisha ibintu bikwemeza ubumana no koopera nk'Imana kwisi. Ndakufundisha vitu vinakubalisha umungu na kooperate kama Mungu duniani. I speak again. Ndabisema kuanzia leo uzokwa musoka mu kibazo giturumbu. Utakuwa unatoka katika matatizo ghafla. Uzokuvuga ugendurira akurindira ku mugoroba kuzagarukurira. Sioni kama utarudi unalia azokubona ugaruka wemye. Inakwaje wana? What problem with this? Nikibazo nyewe kufise. Ijujima. Sauti ya Mungu. Ijujima. Sauti ya Mungu. Ijujima. Sauti ya Mungu. Haguruka uvuge ngo mu izina rya Yesu. Simama useme katika jina la Yesu. Abivuge cyane kuko niryo sengesho rirangiza. Sema sana maana ndio ombi linamaliza. Vuga mu izina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Kuva uyu munsi. Kuanzia leo. Icyo ndondera cyane. Chenye nakubali sana. Nijujimana. Ni sauti ya Mungu.
mu bihe nzoba ndimwo mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu icyo ndondera cyane n'icyo cy'Imana mu bihe nzoba ndimwo shira ibiganza hejuru. Now I need you to give me this favor. Iyi favor tugomba dusambure amajwi yose mabi kuko uri mu kibazo ukacha wumva n'ijwi rigutsindagira irakurangije. Tunataka kubomoa sauti zote mbaya maana ukiwa katika matatizo ukisikia hata sauti ya kushindilia maana yake linakumaliza. Tugomba dusenge. Tunataka kuomba. Tubomore amasource y'amajwi yose y'amaducinege. Tubomoe source ya masauti yote yanakuwa natukatisha tamaa. Umwasi wawe. Adui yako. Si kibazo urimo. Sio tatizo ambayo moyemo. Nijwi uri kurumva muri cyo kibazo urimo. Ni sauti kunasikia katika hilo tatizo moyemo. Umwansi wawe adui yako si kibazo urimo sio tatizo ambayo nijwi uri kurumva muri cyo kibazo urimo. Ni sauti kunasikia katika hiyo tatizo moyemo. Kuzima ayo majwi mabi ukiweza kuzima hiyo sauti mbaya hapo baza kwitego uboroga babona uri kuratwenga waone uko unacheka kwa sababu uramenya unajua yuko yo mubabaro mwinshi ushobora kuba ari kuvyara gushitse inaweza kuwa ni kuzaa binafika. Ijwi rituma umugore yumvira kwa gowe afisigise ni information zimwitegesha kubona umwana agiye. Sauti inayotuma mama asisikii vibaya yuko machungu ni habari zinamwambia unataka kupata mtoto. Mutarumva igise. Kuwabona na wafia mjasikia machungu. Igise kimwe ija contraction ile contraction moja. Ifasha abagabo 40. Ikishike bwana 40. Bacha baba paralyze. Wanafona kuwa paralyze. Ibaze ikintu kingana kuja jiulize kitu kama hicho kinaumiza hivyo akaguma muzima lakini mama anabaki kuberako mu mutwe ariko arumva bebe. That's a power. Ni watangura kubona ibikurikira nuzosubira kubabazwa n'ivyo uri kuracamo kuumizwa na vyo kunapitia. Ninde ariko aranyumva neza? Nani yuko anasikiliza vizuri? Ninde ariko aratahura imvugo? Nani yuko anaelewa huyu msemo? Ingoma zizifasha abagore mu kuvyara nizo. Nguvu zinasaidia mama kuzaa ni hizo. Burya bubabare burateye ubwoba. Ale maumivu yanatisha. Burateye ubwoba. Yanatisha. Agise tidezi yagije bwa hawa watu. Tuma usidanganye tu unataka kumkomesha mke wako. Nicho kusema nuzewesha ushakukomesha umugore wawe. Nakubidi ongeze nguvu. Bigusa ko ongeze imbaraga. Acha wanadamu wanaweza kuumia maumivu ya mimba, wewe utamuumiza nini na mandevu. Umuntu ababazwa n'ikise kina wo mubazi kinu bwanu. I tell you the truth. Ndababwije ukuri. Give peace, jipe amani. Ni wiha mahoro. Kijana. Musoni. Sio sikuma sasa binti amuonesha onete. Ndozavuga ngo ndamwereka onete. Utakufia bure. Uzofira ubusa. Kunywa maji, kula amazi, jubugari. Umkomeshe. Wabyumvise? Umesikia? Reka ndeke ibyo bintu kugira ngo sima besanga mbangi naheza abantu baza kumbwira ngo daddy urumva. Ati daddy nasikia mimi. Ndio kama ndamukomeshe. Ngo nasikia nimkomeshe. Mtoto wangu utakufa mapema. Mwana wangu uzofakari. Tafuta usalama ujipe usalama. Rondera amahoro wiha amahoro. Kisha mtendea maishi salama. Hama mubuzobandanya mubana amahoro. Ariko ariko nuwagira ubuyuwaye. Uyo mtu yuko na uwezo wa kutembea na kilo 5 tumboni. Uyo muntu afise ubushobozi bwo kugenda ibiro 5 mu nda amezi 9. Kapime wewe utafuta hata jiwe la 2 kilo. Gerageza urondere nibuye y'ibiro 2. Utie kutumba. Wishire kunda nkuko. Ujaribusi. Ugerageze urabe. Nakisha una bahati ya ukongagana nyoka utembee. Ningina tarama ibufise utanganire nizoka ngutamire utamuka Hii itafuka binavunjika wewe. Ibi bizomenagurika bo baba. Inawasaidia kunyosha mishipa. Bibafata kugorora imitsi. Am I communicating? Ndikunda taurika. Je rero nigira ku bagore cyane. Mimi sasa nasomeka kwa kina mama sana. Jambo jima. Toka siku neno la Mungu. Rivuga ko eglise ari umugeni. Linasema kwamba kanisa ni mama harusi. Ndaraba bagore cyane. Tous les actions. Ibikorwa byose, action zose. Ikiwa mbaya wala nzuri mimi na kwa niko nasoma te. Okay. Nanje reka ngira systeme ku Mana. You understand what I'm talking about? Mnatarifikia niko ndavuga. Vuga ngo mizina. Sema katika jina la Yesu. Ikintu gituma atababara ariko aravyara nuwo mwana abona. Uyu munsi utangiye kureka kubona ubwo bubabare, ukibuka amasezerano, ukibuka ivy'Imana yavuze kuza kuronka. Ububabare bwose bucabunyika. Leo ukiacha kusikia maumivu na kumbuka ahadi vya Mungu amesema kama utapata maumivu yote yanapotea. I tell you bwose kuko ububabare maumivu ni buri mu mwemu. Hayako kiroho.
yako nafsini. Maumivu ni hisia. Hisia inaondolewa na ingine hisia. Usitafute kingine kitakufanya hisia isipokuwa hisia. Ndio maana mtu akiwa na njaa anasikia njaa. Uko jesho unasikia. Mtu anasikia njaa kwa sababu iko na njaa. Lakini pakipigwa risasi njaa inanyika. Kwa sababu hisia ya uoga inamaliza kumeza hisia ya njaa. Ndogi hisia ya maisha inaanza kutolewa na hisia ya furaha venye vinakusubiria. Sio vingine. Ni mubigumba. Sasa experience ya kina mama inaweza kukusaidia. Ukitaka ujipitishe pale kwa hospitali militaire ubarabe. Aliko ni bataha. Kugeza watu bamutahana. Paka wende na mtoto. You understand? Ikindi kinhangaza ku bagore. Kingine kinachonishangaza kwa kina mama ni kuwa anaweza kaumia kwa kuzaa. Panapita miaka 5 hajapata wengine mtoto. Ananiletea hitaji mtumishi wa Mungu. Niombe na hitaji wengine watoto. Mumfisi. Ichanda kubwiye uyu munsi. Iyo. Ingekuwa si ndo tunabeba mimba. Dunia ingekuwa imo watu wadogo. Hata mimi ningezaa mtoto wa kwanza ningefika nafunga. Father, I pray in the name of Jesus. Oh yes. Abagabo. Twari kubari twebwe bawa ningekuwa ni sisi tunazaa pale. Yoshikana miezi 7. Anafikisha miezi 7. Wanikuzae. Nikanda kuvyare. Uyu ujinga kaneza niko. Ubu bujuju nyimba zo busubira. Miezi 9. Amezi 9 muganga. Fambi. Gira ningo. Nigiki wakora muganga. Kitu gani unaweza kufanya muganga nisiongeze mwa hivi vitu? Shiri biganza jiruga ngo mana ndagushimiye. Weka mikono nisema Mungu nakushukuru. Ndatahuye. Ninaelewa. Kandi ndakiriye. Tena napokea. Sizosubira kujugumira. Sitaongeza kutetemeka. Kuko ibindi ndiriye. Kwa sababu nizo bigiye kunkomeza. Nivyo vinaenda kunitia. Amashusho mabi n'amajwi mabi anyereka gutsindwa naguma mbabaye ndayasambuye. Make a prayer. Senga. Senga. Parakata vale kamparaga lege pele bragade le konsadia le roskopradia le bremata bragadia le shandaraba babo shatarabade reke subragadia le roska le braparoske le bragadia reko soprada riba shandarabadia reko subragadia le broski dele le bria da sambuya mashisho mabi roskopraha riba subragadia le predia toska riba darabadosha le brapaluria noska le aradia le roska re barabababosh rekete de bria re badia le scobragadia le scobragadia le roske braha re bashanda rabade reke sobragadi le subragadia le scaparema madoska re rababababosha re de le bosha le bradia le roska le bratosko bragadia le branda de bosca re badalidro ota le sopria le roska le soprante de colia. Let's go.